rekao bih, fučka mi se život. Ali dobro, idemo dalje. Laganini skener. Praktički amnestiramo interpelacijom eklatantno percepiranju sukobu interesa. Laganini skener. Lud zbunjenog, to je poprilično dobar opis naše političke scene ovih dana. Zapravo, ne samo ovih dana. U Hrvatskoj uvijek imate gomilu ludih i gomilu zbunjenih. Problem je u tome što većinom ne možemo biti sigurni tko je tko. Neki je dan GONG organizirao okrugli stol na temu treba li uvesti obvezno glasovanje. Svega smo se tamo naslušali, ali titulu pobjednice nosi neka tamo Nevenka Lastrić-Đurić iz HSLS-a. Doduše, svi iz HSLS-a su neki tamo. Gospođa Nevenka se usprotivila obveznom glasovanju uz argument da teret odgovornosti ne treba prebacivati na građane. Da, dobro ste čuli. Po njoj u demokratskom sistemu treba maknuti odgovornost s građana. Kako je ona divna, kako se ona brine o nama. Zašto naše glavice zamarati nepotrebnim odlukama? Za Nevenku i njoj slične bilo bi vjerojatno idealno da političari glasuju sami za sebe i da se nas ništa ni ne pita. Istovremeno su stigli podaci da prvi puta u povijesti u inozemstvu ima više Hrvata nego u domovini. Raselili smo se ko rakova djeca, kao kad podignete kamen, a tisuće malih pauka ispod njega počne bježati svaki prema svojoj Kanadi, Irskoj ili Njemačkoj. I dok se svi zgražamo nad tom pogubnom demografskom statistikom, naši političari u svemu tome vide pozitivne stvari. Naime, Ivan Šipić, resorni ministar, zaključuje kako to uopće nije loše, jer s većim brojem iseljenih Hrvata raste i mogućnost da se oni vrate u domovinu i sa sobom dovuku investicije koje će pomoći ekonomskom razvoju naše zemlje. Smatra on doduše da se povratak neće dogoditi preko noći, nego da naše ljude treba namamiti u Hrvatsku, citiram, sigurnom i odgovornom politikom, ne precizirajući o kakvoj se točno politici radi. Vjerojatno ono istoj u kojoj se demokratska odgovornost ne želi ostaviti građanima, nego bi bilo najbolje da političari biraju sami sebe. Skener potpisuje Kornelije Hećimović. Laganini skener.